Kwa saizi tunaanza operasyon Mutusi aende kwabo. tugiye kubagezaho amajwi akomeye cyane, amajwi ateye ubwoba, amajwi ababaje, aho abawazalendo bamaze gufata gahunda ikomeye cyane nyuma y'uko Gasita avuye muri Uvira. Batangaje ko abatutsi bose bagomba kwirukanwa muri Uvira, babahaye amasaha, bamaze kubabwira ko bagomba gupanga ibyabo bakava muri Uvira bagasubira mu Rwanda, kugeza ku barundi b'abatutsi nabo bagomba kuva muri Uvira. Abandi banyamahanga yaba abashinwa ndetse n'abandi bahawe karibu, baravuga bati mwe nta kibazo, ariko umututsi wese agomba kuva muri Uvira. Ubutaka bw'abawazalendo n'ubw'abazalendo ntabwo ari ubutaka bw'abanyamurenge, n'ubw'abafurero ntabwo ari ubw'abatutsi. Reka tubagezeho iyi audio yose uko yakabaye. Mjambo, habari yenu? Gasita ye kutoka Muvira sio solution. Bagasita ni ba mingi sana Muvira. Kwirukana Gasita muri Uvira si cyo gisubizo, kuko Bagasita ni benshi cyane muri Uvira. Rero gusora Gasita umwe ntibivuga ko ikibazo cyakemutse. Igisubizo nyakuri ni uko buri mututsi ava muri Uvira akajya iwabo. Muri Uvira turahakanye, ntitwifuza abatutsi. Buri mututsi agomba gusubira mu Rwanda. Niyo mpamvu dutangije operasiyo yo kwirukana abatutsi bose basubire mu Rwanda. Nta mututsi ukwiriye kwita umunyamurenge. Umunyamurenge ni ubutaka bw'abafurero. Niyo mpamvu operasiyo yo kwirukana abatutsi bose ubitangiye muri Uvira. Irangira Gasita kwirukanwa kwari intangiriro gusa, kuko abantu nka Gasita ni benshi cyane. Ubu kuva ejo n'uyu munsi turimo kubona n'abatutsi bambaye imyambaro y'abanyamahanga nk'indi myenda itari iyabo, kugira ngo biyoberanye, ariko turabamenya. Twemeje ko igisubizo ari uko abatutsi bose bava muri Uvira. Operasiyo turimo gutangiza iributse yo mu 1996 igihe ibikorwa nk'ibi byabaye muri Uvira. Turi kubamenyesha ko abatutsi bose bagomba gusohoka muri Uvira bitarenze ejo ku manywa. Nyuma yaho ntituzongera kubihanganira. Turi kubwira abo bantu ko bagomba kwitwaza ibintu byabo, niba bagurisha inzu zabo cyangwa bakazitwara bagasubira iwabo mu Rwanda. Uvira si y'abatutsi, ni y'abakongomani. Abarundi bo ni abavandimwe bacu, ntidufitanye ikibazo nabo, ariko abatutsi b'abarundi nabo bagomba gusubira i Bujumbura. Turasaba abayobozi b'abazalendo bose kudufasha muri iyo operasiyo. Turamenyesha ko dufite urutonde rwabo bose bafasha abatutsi, kandi dufite ibimenyetso ko bakira amafaranga avuye hanze. Liste yenu yote tuko nabo. Tunajua muko napokea pesa za kutoka kwa. Ngira ngo rero murabyiyumvira neza, aya ni amagambo akomeye cyane y'ibikomeje kubera muri Uvira. Ni amagambo ateye ubwoba y'ibikomeje kubera muri Uvira. Ama-audio nk'aya akomeje kuba menshi, ama-audio nk'aya akomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, aho abatutsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko muri Uvira, nyuma y'uko Gasita avuye muri Uvira, ngo igisubizo si Gasita gusa, ahubwo abatutsi bose bagomba kwirukanwa muri Uvira. Birarangira bite rero? Reka dukomeze n'andi majwi. Tualeta kwa kuno ebene wito bazalendo ubu tubazaniye ibi bene wacu bazalendo deta wazalendo tunasema tunalalamika. Wazalendo turavuze turatabaza. Kama mnaona mnashindwa, mwache kutuishia watoto yetu s'il vous plaît. Niba mubona mudashobora gutsindura urugamba, mureke kwicisha abana bacu, turabasabye. Musaba gani mko nabo mwe bazalendo mwe? Ubugoryi iki mufite mu mitwe yanyu mwebwe wazalendo? Musaba gani? Nubuhe bugoryi mufite mu mitwe yanyu? Mwache ba Rwanda bajipitie zabo. Mureke abanyarwanda batambuke bigendere ku giti cyabo. Tunachoka na mwe bazalendo mwe. Tumaze kubarambirwa bazalendo. Mulikamata mabunduki alini mkwenda uisha population hivi. Mwafashe imbunda ziki zo kujya kwicisha abaturage. Kubera iki? Mnaona vile bisonde bya FRDC ni biwelewele. Mwe ntimubona ko abasirikare ba FRDC ari ibigoryi? Bisonde b'abakongomani ni biwelewele. Abasirikare b'abakongomani ni ibigoryi. Défendre inchi biko na défendre nani étranger.
aho kugira ngo barinde abaturage abarinde igihugu bari kujya kurinda umwetranje. Ubu ngubu n'abasirikare barinze Gasita batigeze bemera ko Gasita apfa abakongomani. Mwa bazalendo mtatumana population kuwa Rwanda ku M23 bale basoda banani ba FRDC ni M23 ile. Ni gute muri gufata abaturage mukabohereza muri M23? Abo basirikare ba FRDC muri kureba abo ni M23. Mwa mnawazia mko nyi bote. Mwe mutekereza ko muri kumwe nabo? Hamuko nyi bote baso. Ntabwo muri kumwe nabo. Abo ntabwo muri kumwe nabo. Ntabwo muri kumwe nabo. Ndapfuye ko dufata mva ko nigenje. Jesus. Two tourists. Ndapfuye ko dufata. Byakomeye reka nze mwihangane gato ireshanje image. Narababwiye ibingibi mwe mugume hano muze mwumve. Listen, stay here. Muze mwumve. Byahinduye isura. Ibintu birenze uko mubitekereza. Reka dukomeze. M23 bale ba FRDC bako na mtu wabo M23 ko na bananani baramsutenir. Abo bantu muri kureba ba FRDC abo ngabo bafite abantu bakorera bo muri M23. Ole ba uwo étranger bakanda uwo ba population yabo. Aho kugira ngo abasirikare ba FRDC bice Gasita w'umwetranje barimo kwica abaturage b'abakongomani. Tuyabo ndio ko na uwawa. Bari kwica abantu babo. Wanaambia kama wale wasoda b'abakongomani ni biwelewele. Suraka ni biwelewele. Timbona ko abasirikare b'abakongomani ahubwo ari ibigoryi cyane. Bazalendo tushabambia hatuna collaboration na gouvernement ya Kinshasa. Abazalendo twabasobanuriye cyangwa tubabwira ko nta miganirire cyangwa nta mikoranire dufitanye na gouvernement y'i Kinshasa. Musonja wa Kinshasa mpeka asema bazalendo bo peke mujidefendre. I Kinshasa bamaze kubatangariza no kubabwira ko abazalendo mugomba kwirwanaho. Muko mlanda peleka watoto sasa waende ku manifestation ku M23. Est-ce que tabasikilia huruma? Murimo gufata abana ngo bajye kwigaragambya kuri M23 mutekereza kuri bizo kubagirira impuhwe. Sasa ni bazalendo angalia sasa wako na nani population. Sasa wazalendo murebe ukuntu bari kwica abaturage sasa. Tunasema kama hamuna nguvu ni wazalendo. Tunasema kama hamuna nguvu ni wazalendo. Bombima. Ati turababwira ndongera ngasubiramo wazalendo niba mudafite imbaraga ni muve mu nzira mureke ibi bintu. Kasha uzobayeru pale mwache kuisha population. Muvana ubugoryi bwanya mwaho ngaho mureke kwicisha abaturage. Mutobo wenu pale. Muvana ubugoryi bwanya aho ngaho. Kwa wazalendo bi general binata akili. Abajenerali y'abazalendo b'ibigoryi mudafite ubwenge. Bi general kama 20 de plus mnani mzone ya Fizi na zone ya Uvira. Mtu mmoja iko na bangasha jua nini? Ni gute abajenerali b'abazalendo barenga 20 muri zone ya Fizi na Uvira umuntu umwe ashobora kubatesha umutwe General Gasita kuki mutamwica? Busomba gani mnakuaga nabo nyi wazalendo? Ubugoryi kimugira mwe b'abazalendo? Ndababaza. Tuko na contribute franga yetu zinabafikia mie kule mwe. Turimo turakusanya tugatanga imisanzu amafaranga yacu akabageraho ngaho wazalendo. Na morale tuko na bapati amko mnasikia. Buri kimwe cyose amakontineri turapakira ariko ntimwumva. Bisabambia negotiation ya malizaki vita. Twababwiye ko ibiganiro bitarangiza intambara. Manifestation yawe zimtoa ule mtusi pale. Ntabwo imyigaragambyo ari zavana umututsi muri Kongo. Mko mnasikia mwe wazalendo mwe. Ntabwo mushaka kubyumva mwe bw'abazalendo mwabicucumwe. Mbona mtawisha watu bijenero benye abina sio kabili tokaka wapi mapori kabili tokaka wapi atuyui. Sinzi muzumva ryari ibyo bigoryi by'ibishenerali by'abazalendo byavuye mu mashyamba sinzi byaje bipfunutse he. Kisha mnajiita mko wa general. Mwarangiza mukita abajenerali. Mko nawisha population haya hivi. Murimo kwicisha population cyangwa abaturage gutya. Mnatumana population iende fanye marche mbele ya M23. Murimo murohereza population ngo igende ije gukora imyigaragambyo imbere ya M23. Eske batabasikilia huruma? Eske baraza kubagirira impuhwe? Tunawaambia wazalendo hii population yeko na kufa mutailipa. Turabwira wazalendo ko abaturage barimo gupfa muzabishura. Tushawaambia hivyo mtalipa ile population yeko na kufa. Aba baturage barimo gupfa muzabishura. Kazi yenu pale mzoni ya Uvira mko nafanya. Ntabwo tuza akazi muri gukora muri zone ya Uvira aya masango nakahe. Kama mnaona Gasita na washinda, hamna akili ya kusema sema dirige nani.
niba mubona ko Gasita yamaze kubananira mudashobora ibyo bintu kubiha umurongo ngo apfe, mudefendre nani bulongo wenu, mutoke M23 ipite. niba ibyo mudashobora kubikora nimuve mu nzira M23 itambuke. Iri jambo ni sawa. Mujiunge na M23 mwende toa ule uvya machafu ule. Niba mubona mudashobora kwica Gasita nimureke M23 itambuke, ndetse muniyunge nayo mujye kuvanaho kiriya kigabo gifite amatama cy'amabyi. Ndi kuvuga nkuko biri ntabwo njya no kwa president, ariko ndi kuvuga ibyo umugabo bari kuvuga ati niba mubona pale mzoni Uvira mko nafanya kama mnaona Gasita na washinda, hamna akili ya kusema sehemu dirige nani, mudefendre nani bulongo wenu, mutoke M23 ipite, mujiunge na M23 mwende toa ule uvya machafu ule. ati niba mudafite imbaraga zirangiza Gasita muve mu nzira M23 itambuke, ndetse muhite munayiyungaho mujye kuvanamo kiriya kigabo gifite ibitama binini. Kila kiwelewele kichwa mnaale mu mavi uno sasa swandi za mu president. Uriya mugabo ufite umutwe wuzuyemo amabyi wiyita president, mujiunge basi na nani na warebele, mwende nyi wote mwache mtu achie uzoba yenu pale mko nawisha population. Mtu mmoja iko na bangaisha. Ni gute umuntu umwe munanirwa kumwica akabasitesha umutwe? Ubwo ni General Gasita. Mwiyunge na M23 na warebere mugende mujye kuvanaho kiriya kigabo gifite amabyi mu mutwe. Kwa watu watano ingefanya nini? Kwica abantu batanu byari gutwara iki? Ingekuwaje? Hakibitari gutwaye manifestation kwigaragambya. Mutalipa wale batu nye wazalendo, mutalipa wale batu wenyewe wako nakufa, tuko nawaambia hivi. Abo bantu barimo gupfa wazalendo muzabishura ndi kubibabwira ngiye. Jua uzoba yenu mtalipa wale batu, tunasema hivi, nye wazalendo mtalipa wale batu. Twebwe turabibabwiye wazalendo abantu bacu bari gupfa kuko mutisha Gasita muraza kubishyura. Ndio tunaona buzoba bunakuwa bwingi sana wazalendo. Turabona ibugoryi n'ubucucu maze kuba benshi ari bwinshi. Mama yakotumba batoke kule siuba yakotumba batoke kule Mabembe, muko mnakia fa marenyo za nini? Ati baye kutuba bunava mu Mubembe mukaza gukoresha ubuntu bw'ubunama inama ziki? Bulongo ni bwenu. Ubutaka n'ubwanyu. Muko complexe na bulongo wenu jua nini? Kuki mufite complexe y'ubutaka bwanyu? Muko intimide na bulongo jua nini? Kubera iki mu kubakanga ku butaka bwanyu? Guvernema Kinshasa ishajionyesha wazi kama haiko na nyie. Guvernema ya Kinshasa yamaze kwerekana ko itari kumwe namwe wazalendo. Defendre mwe peki. Ni mwirwano ku giti cyanyu. Hamuko mnasikia wewe tuko nawaambia, mnapenda bawaambia haya ba general. Ntago mushaka kumye turi kubabwira twebwe kandi ariko tubaha amafaranga yacu, murashaka kugira ngo tubabwirwe nande. Baba bazima washazeeka mlipita ku masomo na wengine wakupita ku masomo, sio uzoba gani mko mnafanya mko naulisha population. Bamwe muri mwebwe b'abajenari mwanyuze mu ishuri mwakandagiye mu ishuri, abandi ni mwakandagiye mu ishuri. Nubuhe bugoryi mu bituma butuma muri kwicisha rubanda? Tushabaambia manifestation haiwezi mtoa ule enemy ule mutusi haiwezi mtoa. Twababwiye ko imyigaragambyo idashobora kuvanaho umwanzi, idashobora kuvanaho uwo mwanzi w'umututsi. Twarabibabwiye mwanga kutwumva. Mnasikia? Timushaka kumva. Kama mnaona mnashindwa hamna nguvu, muache M23 ipite acho kutuia watu. Niba mudashobora kwica Gasita uwo mwenemi ngo aveho, mureke M23 itambuke. Ipite yake jende yake bando mtoa ule vyo akitu ule mnaela mavi swandi zangu president wenu. Mureke itambuke igende ije kuvanaho kiriya kigabo gifite amabyi mu mutwe uwo mwita president wanyu. Tunachoka na mwe wazalendo mwa. Turambiranywe namwe wazalendo, turabarambiwe. Mungu wangu. Tulishawaambia mwende mupigane na FARDC pale mtuzo kwa mtuto ndio mkamate ule bwana. Hamuko mnasikia. Twababwiye mufate imbunda mugende murase FARDC kugira ngo mufate uwo mugabo w'umututsi Gasita mwabyanze. Analyse wako na wa population. Reba ukuntu ari kwica population wazo mu birebe. Analyse wako na wa population. Muri ukuntu wako na wa population hivi. Muri he bari kwica population. Mungu wangu.